Mahama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Ghana fo bi omote abrochiri a Ghana ho dadwen edo mo akoma so a mo e kire se NDC fo ko ba bia echi a wo betene won na NPP fo nso ko ba bia echi a wo betene won no edumo na e kase na ne se mo kin na ne se na onim afi na wehu ne research a kire ne se temahabo a mo abrochiri mo ye container ebesi ho mo mna ka e ba ho na mo kofa no sana omo ya his excellency na nado dan kwakufu de se wiase ayaduo na nado ama na port ne sisi e wo ko ha wonti ni nyama no omo ehu se yo man penita da John Dramani Mahama wa tom airport no wa tom airport ne fala ebusof me kasa eche yenti nsema nipa na kasa e de etu dwa ne munchirima o de eka ho na se wodi wure be she pan ni we mu a ontimi fesi Ghana ha no eye kakra mesi eye kakra mo wadwene nya adwuma menua Ghana ni a wotie me freedom fighters ma wadwene nya adwuma I beg you ma wadwene ena ho John Dramani Mahama cannot face Ghana wakachiro was 4 years ampa want to me because I beg I said about me kura yi sa kai ofo we kura free ma wa manya adwuma ye no enye easy many other than ho enye easy to create jobs for the whole of Ghanaians na sa nkofo kura koso omo so ebeche many Ghana ni wote wo e bia adwuma bia wo ye wo kura wo hwe contribution bia nei wo kura no yatete kuo a ye boa aban no ade wo support but wo beba no anhwe ya wo kura boa wo de boa okuo no kura no yo pan no ontimi fa sa mo no bi meboa ma wo benefit yeah because that time kura kufu ado oye bi Ghana fo bre na no man ko yie Ghana fo hu se port duties Mahama be ton port no ntina no ma ko duru port ya ntimi nyi ntina kase kakra wo de no ma ko duru Ghana wo ntimi nyi ena kufu ado be no so chale abrochirefo Italia fo UK fo Germany fo mo ndidi ntoto wa me ena Ghana fo bi no mo eyi o musika de ma kufu ado sa kufu ado kwa watimi akwa eden ade no adikinya teacher ma me fa bi jiri chiro ade de kind a teacher it is impossible for Akufo-Addo to just come say mabana ma fix na wie ti video we ti onji ninti we dey ti policies aye no ye no because no ma amanyofo ye no e affect ye life it is a administration na wo so eye bibia enya me beka bibia ekoso a ebe affect ni pa life bia na wo se kasa fa ho wo hu sisi aye nyina yesu se no ma boye de adwadefo kra no ma bedru port a omuntumi ntwa port duty no sisi a port car saloon car kekekura bedru a sky mu watua no utibe ye oya na ni nyina fa pemle say former president John Mahama in 2014 ebo ni trim cotton port and harbor tema port no watom ama ko bia efe no Vincent Balori a ofri France watom harbor no man for $7 billion say onu na ebe control port no for the next 35 years 35 good years say yana say wo kasa yes emblemu former administration entini etu mu ne yede mobile no enu ntini etu ye ne yede ba yede wo mobile yede o mobile no problem na o create ye no eda so da ho a edi mini wunya mini wu eda so di enya enen nde ya menu kasa Vincent Balori MPS Mediterranean Post Services omo ne control Temaport a obi bia be fa ho bia no abantumi ano wo senko obe determine how much duty a wo betua no yaji Mahama ajiefri abansam e de ahye Vincent Balori nsa se Ghana aban person sanya sa tumi no baka e wo so okotua judgment debt $21 billion waje $7 billion pe ekotua $21 billion. This is where we are as a nation. Etu tu wana wusu frese Mahama na embeji wa Mahama
Japan Rabasa and found what the 6 months the cry, you be you. But who Ghana near what you want, was all fighting for a politician. Politicians might be an unlocked country was a Odian Quebec campaign. Go, we should have been cancer, mean country Ghana for say, tell them about Mahusa Domamu Nadia, but I will try my possible best to face Ghana because Ghana is this state and that. But what I said, mean to me Ghana because 4 years is sir. Now 4 years is sir. Aja Mahama. Aja Mahama, and then Oma enter for Diana Mope. Sabunti Mayagana, Aja Mahama, Diana Ope. Yakasa Mosi be a yellow binum, you're hard on our leaders. But let me tell you, young Pani Phony has a hard on them because they need to listen. And Grofo Mamuso Munyomo, but in Grofo Yatre say, Omukra Ajimbia, or Momu say, yeah, Jimmy, we have short memory, said Anokaye, and to our country, I will say, wo tuntumuni ya wotimi wo dakati ni wa hunu se wono oba wontimi mwa mani ye oba de obetima ya ma se o ma nkukọ buo na wa ye nkukọ e se na be ya akukọ no se akukọ no krampoto a obetimi kura di se komo de wa obetimi adibi ana obetimi aton nkukọ no na kakra wanya kakra di emu wa be wo de mi bisa wo se John Dramani Mahama se ontimi nya Ghana yiye utimi ena akufuado enso ne wa de free education mamo Bandi eba no obe Ghana yiye no se oba be ono be yan kokọ na no wate so no man confirm ni na to free Ghana koy obi a wo yan confirm ne nkokọ ene ne bi de free education kura hwe akade na faso woni so Akufuado ya dina temu Akufuado papa na Akufuado ya di papa ya tempa Akufuado ya kabi ya chane papa John Dramani Mahama ene ya wonyanya power no e kire yen se Ghana fo ya jimi na mo nhyia nyasa Ghana fo nana ayefendan Mahama mu ayehu se ya jimi na mo nhyia nyasa Muma yenhyia nyasa common sense we need to learn Abraham Mahama is not coming to power again if you like it or yes maka because John Dramani Mahama already wakas Ghana for say on timi for 4 years mama ye Ghana ye onu wa confirm the confirmation is from John Dramani Mahama onu anaka and that's a time no na I'm a concerned Ghanaian who needs Ghana to be faced. I am a concerned Ghanaian mede me wura champagne for mu se omobetima ye Ghana krona mami but John Dramani Mahama has confirmed say ontimi for 4 years mama ye Ghana because babia Ghana state na duro no it takes obia odo Ghana entero ka kire Ghana for say oba oli enkuko buo na obetimi abawo ama Ghana for no amu akokọ na wayen no na kronu mu ayen nkukọ ne nkukọ bini eno momu na ode ba enso enkrofo bi si still omonti ase ene na menti ase se Ghana ni tuntumi ni e ko blaki ko daki ade na yemfa nwura wa adwene mu bio na wate ase se Mahama ntimi ma Ghana yiye me say John Dramani onu a confirm wait nanim o see on timi for 4 good years am Ghana yiye enti me say he is not coming to power to ene anaso china omma because yanum binom no ya adwene mu da ho di me pese ne ya hu se ye kasa na ye ka no aya na enwura maso mu ye ntia de wo mu pane ne nyina na se be di matemo mate ase se tiasie ontira na no se mu Africa se wo se ntafo ntiasamase ampamo ntiasamase enti mu party no ma classify me ya hu se mo ye ntafo mu ntiasamase enzo nko se mu wasu se enka opesirem nya bunu kwase a that's one preso ma wa say ntafo ntiasamase we dia na mo ya hu sampa the confirmation kire se ntafo mu ntiasamase onipa ka twi kasa kire wa wonte Sensama na wo kan mu ntiase yie o si on timi mfa 4 years MFC Ghana na Ghana no apro Ghana no atete Ghana no ma ekoso okro no mu no on timi mfa 4 years entimi ne yie ma wadini nya adwuma tuntumi ni andisi adidi utire andisi ufia konnya obepeja soa Joma ama bedina okwa afi wo so be invite o na abusia na atu afenda ya tonkra na ya bodwa na ya fra ontuma na ya ma nkuntunkuru na de se ya yesu abusia panyini anasa abusia ayi abusia mu commando una ukasa obi antie